Abusia mama akwaba aba too much GH so yedi sunsumu nkomo ne ekoso omanmu na afei ne air trend ni nyina eye nsemo a eya na yetenase na yedi ho nkomo yetenase se ya na ye ne womo a womu nimu de ewo sunsumu nsemu womo nimu de ewo amonyosemu womo nimu de ewo ne ekoso num no womo ene ne womo tenase edi nkomo na abusia na sei ne air trend ewo media ne so eye sofo twabosom ne nsem bi a oba beka edefa wosoro ene asase ho a wo kire se wosoro bi ene ho se heaven bi a eni wa fe hell no kwampo no enya de wo ho eya asofo no ena womode edada nyame emafei Yesu Kristo din na yebo akotoje nyina bekoto no sofo twabosom kire se sa din no enya de atumi bia wo na ni nyina no eye scam na eno ene wo beka yi ene asofo aso ne so yie pa enya asem ketwa na mensaka na blemieza wono so eba ne sunsum adwuma de a ene nana wo ya de pa wo ye pa bene ewom ene ebeba pri ni beba di nko se ensem a etwagu sei ene osi hu nsem na ye kado wa ha na isa wo brekra kam ho yenko no honkoma na kwa ba na afa yefa yenkomo no enhwehwe so ye kono eya na wami subscriber no so kai se wo de be on beka ho eye too much GH we wie ne sa no na wo so ama wo mia bi nso enya asem bi sei eti afa mi yenkoma na akwa ba ni nkomo na mo akwa ba ye wo me papa bibi aboko nyanko wadom ho ye de nyame ase na ne trabosom dia betomu ne wasi heaven ni ho hell ni ho Yesu Kristo di ne kura tumi bi ani wasi din Jesus no tumi bi anya de enim obo Jesus di na wo ye fake o dada ni pa Bible abosom nso eno tumi wo so ono no obubu abosom o enu ti kra ne fake trabosom eno de wanga se tumi de no de na onka ho asem se ono so ochiri abosom na no gina de enso na okasa ochiri abosom okay yima no sa time na obubu abosom ne de na wo yusi Yesu bi scam no according to ono nanum asem na me hu se na wo yusi say de na ne say scammer internet say sa time na o scam nkofo no ohun ni say sa akonya no befa so betimi ayeden abu nkofo afa so no yeden ofa so e na ofa so no hu say okwo se okwa kububu bosom bia no kotusum bosom bi okwa no wantimi anyede entuti esefata say bosom no etata no beka nanu asem say edin no de ba ye krampo say edin no tumi bi anyede eni na kokohwe osi efiri nsuomu pie no ka se den chema wua yedi na kinye ana okay ana be bono ntiase kokohwe no ne den chem na eno no so na otimi ku den chem eno opie efiri nsuo no se den chema wu echini nim eden because yin na ye kwa ye be nyina nyankopon kra ese so ye gidi okay without gidi onsum nyame okay so what you say na me na blemieza no edin Jesus no esan say ye nuanom bi age atom ntino me so megitum say eyesom okay ai wo ho ai binom enam so emomu enya omo breakthrough okay so what you say intino ono no oka no ono na yede enim di oka na blemieza me nkofa Bible nkogina asori dem mo se me preaching nyame asem if it's a Bible no kro obi sam quotation na me hu ne mum ne me no eye soma ne ye nananom esom emnum se nye nananom so enim se nyankopon bi ye de ewo ho if it's a me ye madwuma megina nyina na mahaban so okay ne mum esan se no honhom bi a ekasa kire me se ahaban we oka bomu a na oye ni se ya o de ye bibi se ya ebe ye we ya chiwade ente no minim se mi gidi ni mitumi nyina ko tin no ewo sa ahaban no ena me na blemieza se mi gina ha ade a metime de sebuta frache snap aye no ebe de se Bible no betime de aye den okay Nemo mintimi condemn Bible. If you say emu nsam ni bi ewo mu ame aboa nkofo bebre. Nemo ono no
e de owo som no nti ono hu ni se ono na fom no de bu nkrofo nti se fata so be de obeka na num asem na oba beka nana yebeka se odibu nkrofo bi so Paul say wo ya abofra no na wo dwen sa abofra wo ye panyin so wo dwen se panyini nti se sofo chabosom ebre bi no na wo hu no kure we na se enei wo hu sa no kure na se wo kan fi se ne wo kan ni Yesu din ya ne ebo no asori dem na so de bia ade achi ade asen wo kwa asori bia yetime ka se ye bo obi deliverance nipa ba ko na ye bo no deliverance se ne sofo ibo nipa so say deliverance Obesa yakọ next prayer meeting no sa nipa na esan bo deliverance obesa yakọ the third prayer meeting sa nipa na gina ho esan bo deliverance that is sa edi Yesu di na ye bo deliverance no trouble sport say asetumi ni nim no enyampa I say esono man bia ne se bi utafache ne som okay na obi ye bibini Efri Ghana ti se otukwan ekwa brutri ansa na wakudi enya bone enya nwanwa obi nso wa brutri ati so ba Ghana ansa na ne yi dia ide epi enu nti no Bible esom eni ye nananom som no ayeti se obi ye Ghana ni na wakotra brutri na obone bra enya bone okay nti obi yusu Bible e de nya oche sa na obi nso eyusu sebita frache ahaman e de nya oje Reverend Chabosom yeah and onu do onye reverend ndi ya ne Sofu Chabosom o say tami ewu nyina no eye nananom som ene te di sa adwuma no okay ese me koji tami ewu obi obadwu me ho adwobone obi susu afa me ho bi o se fata so say de ekono so no Eye nananom som ye ni ede ye wu na yesom ni se me ndwene bone mfa me ho bone na wo besusu afa me ho no ese fata se o se sa bone ne ba wo so nti tirabosom ejina sebita frache Bible no so ekondem abosomsom na abosomsom se ye de ye tami ewu ye nkasa nti ye de opebia na mre bi beba wa obeka wonu masem abedi ye ho adanse na no odi ti mane nyawanwa ebi chese ensem a woken abususem a enwo so wode na no kraka wo ne se ye bususem na ya adanse abo ka se abosonsem nkwase asem no na ye bususem nkofo bi hu se bususem ye se penyo trafi eme ewe nanka ye kan nanka wefo a oka ho a Christopher esoriti a ye nanano so edidi abosom sem edidi atem anso ye koye be nyina ho anu bi atihye anso odidi atem ntino ono nemre na aso so so gi nanum gwase o ye sure say ye num gwase na wo gi na say ye num gwase nana o gi heaven di I mean share dan jindi nana wo ni heaven ndi me say me share dan jindi o share dan jindi di enti na wo ni say o ka say jidi na ye nyankopon o de battery ma yere heaven tree I just say my tea for the top of the session enya wo so say Ghana ni aso me bi say heaven grumpo na ya odin if you say ye abibufo ya ton ye di aye de adi ene ya yenko ama ebinu heaven osoro heaven osoro da be na akoso say ntimi fa body nko ho ye de ade se obi wu ne de honhom no na akọ nti wen no so wu a wakwa ba abedi adanse akire when ye sadia say nanu media ne so videos a shase pop up ya papa so for penny ye be ka say father of the land Archbishop Nicholas Duncan Williams kwa be ka say wakọ heaven akwa konya 1 hour 45 minutes wo heaven ya wo ko hu krofo kwa woni mo heaven ho opeso trend nana the bishop penny me fa we family trend no pa den no ko kan sa asem so ko heaven ko da ben owu da ben e no nwane da ben o se ne honhom no
ena ekọ heaven oh and the nyanwa obetimi aso da ye say akọ number bi so ye say high heaven and the nyanwa okra betimi aso but na wo wo kasa no ka se se wo ni gidie kra ntimi nsum nyankopon ena bible so say gidie ni ne wunhu ye na wagi na wogidi se wo ho eti se wo kasa wo hweda nyi heaven eni na se wo nyankopon na wo so ko be kasa ne tu wunnim nyankopon na wo so se me nyankopon na me sum no no an gidie na the same gidie na me sum na me nim so ye nyame a me gi no ena ema me hu se heaven na se ensheda enu se wo ni chabo sum nyina e ka asem kro enye se e ka asem kro obi begie de se nyankopon wo ho heaven wo ho ebedi aboa no enye boni what I say because when say me namfo nyina ye a Christopher ni asofofo me ni asofofo na tun say didi okay but yakoba ne say esom no a Sunday ho kwa sori na me so me kwotete ahaba enye boni eye no ene ya kire ye mpanyfo bi a mo ebe kire Bible no mu no ene mo de otan ebe to sebi ye nananom so ene Kristo so ena ama na beden abeka ho efise so obekọ Bible mu kura mpo na ansa na osofo bi bekokuro bi so no okwa sofo no okwa okosue ohene otie konwa so aye gu nsan ye de ema no ayi fie no bekwa kwa ye de akotena se eno de odi nidie makro mpanimfo I didn't know the any day in pain. oh nana Except because you say fanidi famani yourself fatano. Obi ani asase we so a oto asase free o hini bi ho na obi ho. No start so oye mpotudwuma e wo ho. No we yi apaye na abrabo no eko yi. okay Ti asem ni. etinana Obi ani asase we so a oto asase no wa me enyi apa ya anya amamre ne amane a otena asase no so etimi si ne dan e ma ne ho to ne da bi na bi sa on sa dentia ese fata se wuyi apa ye enu nti na Bible no se de Kaiser de no mo mfanye de e ma no enu nkyere se bi to frate Kaiser bonsama na se obi a ofi se ade we ye ne de bia fana de ere fama no so what I say inti no se ye komo bebre a Gani ye esom miensa na ere okay etum ba nam Kristo sum nti no ya po ba ko nti sa ba ko na ya po no ena emi ihu ni ihu okay ansa sa anka so fofo kra mpo no etutu ni emayi a anka wanhwe ye nya konfo mpo ni enya dunsini ifi se na me no kase akonfo bebre adane asofofo na chisa wo ani ansa na wo hu chisa wo dwunu kwa tire ansa na wo hu se konfo na gina bedum etwa no ho frede edi asa eman yegu ni shire mebwa no pray na ne social media no zo hu asofofo a omo twa omo ho pa e potwene na no mo say yesunsum nnwuma no wo mo ye no ne e ka sunsum nnwuma ena ne e ka ne se nananom som nti woko ya bakosem a eyeye nananom som ne yusu sa atwene no ene dawuro kun so ene sa ye traditional okay ene yes atwene no nana wo se wo ka say wo ya nananom som na yesum be ya nananom som ene no presom me na wo ye detete ye ewu ye fam na besi ne eda so wo ho nanso ye kasetia se ken na nanom som a ye ka sebuta frache adunsenfo akonfo me kan Ghana ye na nanom esom adunsenfo ene akonfo na kire bibi mu okay esun dunsini ena esun konfo
menye komfo. Okay. Ametete ahaman. Okay. Inti eno no na ye pie mani inti amama benya sia. Okay. Inti obi betimi aka se ne wo kire so bi ka se eye abosomsom a wona ne be ya adwene. Se edun sisem no. So bi ka se eye abosomsom. Na tese nipa no nim difference ewo. Okay. If you say akonfo kwa nim se omomokom no. Omo nim se ansa na akom ebeben no. Achi se okon tetie. And tetie no so okon wudunsi ho. Oje Bible di. Meje Bible di. Okay. Ni tell me bisa the Bible cassette abosomsom. Bible cassette abosomsom. Me mo cassette ya nipa dasani. Oh, okay. If you say near oba beka no eni nyina so e wo Bible mu. Abosomsom e yan kwasasem no. Eni nyina so wo Bible mu. If you say eni quotation. Itu opa ama so for be myself obema quotation na oboss a quotation na obenya abosomsom no. Nanso menu me ho say me bo nipa enu de wo quotation na tese no kura wo nyina so enti wo mu aye ka say ene kirabosom sem a wo kekan ni sabre ne wo ye de ene sabre no obubu abosom no wo mu nyina ba kirabosom ho aba beje abosom na obubu ye no ne mo ya adwene omo ye de wo ko bubu wo mu abosom no abosom be na because uze abra na obubu abosom no na wo se abosom som ye nkwase asem enti wo gina sa Yesu din no a wo ne wo se tumi bi anim ne so no ene obubu abosom no se ode wo mo obre nyame enti ene ya wo se Yesu din tumi bi anim ade wo mo obre Yesu na ne omo se ne zade wo fa wo abosom no eno ne efe ne tumi if say that time na say me bubu abosom etutu abosom nyina na abosom no ehwe no so what I say if you say so we share Bible na eno nche say wa shi nyankopon okay nyame yemfroma Bible ya hyenso de Emma Christopher snap ya hyenso de Emma nananom som difference e woman no nana so obi ka say eba no Kristo som a ye beka say echidifo a ya na edimu edikanfo asofo na echi ne de nka yen ho no de ti ase se Kristo som ye ba ko but eba no mo asofo no montamo a ase mo kra na montamo ngo ene na we gina ha ochina na we ka different each na we ka sen ase mo ankasa no mo confuse members no me ka na me de me ye sofo dabe na sa wo so ye sumu peni no nze me kitaba bro obi sam quotation kra me hunu na ya na say de mo si pe no nti o say ye mam na munya mo freedom na is a Bible no bibi wo metim ma freedom. Oh, say no na nipa nyina agitum. Say Ghana no pen enyampa de ati so koso Bible. Na wunni na koso shinap mu ati say wo krampo de e do ya nwenyi. So what you say? Inti Bible no de ensem bi wo mu a me no eye seluta fate afutu. Inti sefata so say de. Yefa. Na suma me wo mu no. I no ne dia dance e ma me say me pie na man to me punu mu krampo a me wogidi say me pie me ko meba no ano na mnum say oya no kwara efisi ono o ka che say we o ya obepra menko ho na o ko ho obepra nti da bia me ya hwi Okay nti obi ka say sabre say sofo kirabosom nie one word bi a wo ka kire na ne metimi aka ne senzimafo say azure manzure nim dwudwure ya wangram che say yo inzulezu krono nsuo ne efe no azure manzure na wo ya ade a na ordinary hwo na da oben wa je say odi fin be kan no we wan say no atwe no boko na fin na ede aka itu ya o se man kasa na so wa na problem na wo pa ma me no wa na ye de ba okay when was the last time we say confirm sorry say ono so cassette ya even saying trabosom and Bible enso enne trabosom akwa ba say be bo abosom sem mrani ene say o ba say Bible say me mama kunwantin mu mo nna ho
wo ba se pataku no di dwan homa dwura ne ho ana obedada Christopher ana enye se obedada mu na ye opebibi adi na ohu se won so na afa efu obenya ne ho ntem na ode fa ho se ye na ada se no nti na oba se ni oye nyina na ye na ada no okay enu nti na nsem o kan nyina no o che se abosonfo akonfo yi mema mu dibem mema akonfo ne adunsefo enyina dibem efise ne me beka adwa menum nyina se ne me be gyina so ye de me ye nyina tumi num ti bosom bia misi mabubu no kro mpo no me be gi usika ma gye no kwa ebi kire se nana ye di we ebi kire se ne ekoso esuma hodo nim se ne mdi kankan ye no Kristo som na ye nananom som sunsun sorefo Kristofo ne ekoso wo sa esuma esumrum no ebeye anka yempe board bi na regulate mo amoye kandifo no regulate wo mu nsen kan ye bi hu mu niam bi hu se ne be na de sanity ebeba esum no mu no sanity ne ye de ahonidie mi kan sa na se babu na nkaza na esi anka ye de be pesa de ana mewa ana ye bo bible abaso esi akwa ye wo Easter Friday de some bible Easter Saturday de some bible Easter Sunday de some bible na Monday ano so ye de aye Easter Monday ni na ye picnic ni na ye bible no ne de celebrating man ano ye Easter ye wi e be ko Christmas ano so ye benya holidays de ewom ni na ye bible mewa enso man no ho kire no nti bibia ni wa echese ye mpanyfo no omosua bibi okay omo ni se ni obi e ko no yenso nyina yenso yepe ni nyam ti yenko nti yamu se na ye be kire no kure no enye ezi se nkofo bete ase o ba be me ya se heaven wo ho ampa ombeba ni ye ministers vice presidents na homo beba na we bi animu na se fata so woman be 20 lashes na obere na obeja no nti ne me metimi aka ne se obi asom office be boa no o me no mum nye den enye ne botae no nso okay ebize obi di banche me ba obi di ma banche no o se nya biane obi di banche meye ba obi su di banche no o se nya biane okay nana ne kwakra ne se ye ka Kristo a anase Christians a nanka ye ka apre nkamom odo koye do ho anado nyonko se de wo do ho na chese ye pre bibia se ya ye ho minina wo a so mama bi sani ho nana and the software workers be 20 is need them as all members a comedy o ana mewa okay na dey nti na software no do wo se ono aho a anka o ba no hu se wonam for no wansi from no one paka na mount so won so na track an ko na me so menante if you say what track an be 1 year 2 years nti na so the one ko no so the mouse so won so tra mu bia anka nu adon no so wonim ka we den dia ma oh na say osua yansa na ohu nti ende me so ma kire say the sisua na no so okay ana nti na kwa ne say oni adon na okay obi asom ye nti obi ani nilem if you say beauty frache sika ne de wanya na wontimi nsoma sika obi aso wonfa so opon sika ni nyina echi no obi na be ye duane ama wadi opon sika ni nyina echi eye nkoafo bi na be ye wadwuma na manfa so ede abaso without omono uni ho sa ankrofo no obi a wosomo ede oso ebia na babia wo firi kwa wo ba no ebi ono baby ofiri no na e protect wo ma wadwuma kwa na woni nti miemu obi abomfia na Jesus Christ krompo edana no ho se bi utafache bondam ni ebesre aduane
anka wo hu ni so yebodam no na so no ye Jesus awo hwehwe no Zacchaeus enyo no ho no de na japade nyina yere eche ya na yemfa ni Zacchaeus na wo a wutie ni a wo so yeso enu achi prophet Baduko bi eyare no asofo dodo se ni hu omo okay well ne ba media no so me hu ye de amanyofo no but hu asofo ba ko mienu bi ba ko mienu Ghana asofo omo ye be se omo niku onka ho bi okay e ba ni se na ye bu kura de so bewu no watimi aka se henza me kan sir na o de oh videos na eba na wusu bempa na na okọ wusu bempa nko dey na o mo pushi ba na okọ kan e friend say wusu bempa na de na obi enu ho de no ho a compare wusu bempa wanya pasa okay yo Mede movie see ya. That's ewusia aha ena na se wodi ye bi sinze ne aha ya so ena ye de enkomo twetwe ni nyina eba wie ne na Blemeza ena edi enkomo no numbers no ego screen asefa ne na eni enkomo ne opese wo hu ne opese wo ti aserefa sunsumu nsembia nana ewo ho so de mu enchiremu ebema all the social media handles no too much gh all subscribe like ya share na afofo so nye bi ahwe Macron.